home yose nayirangije, nayiditinze ndayirangiza. So hano table nayirangije kuyuzuza kuko uri kubireba. Ya okay, noneho ikindi gisigaye ngiye kujya muri about us, ngira icyo mbereka. So tugeze muno muri about us, iyi nkuru ya hano ntago yahindutse, kandi igomba guhinduka uko iriya yindi imeze nyine, kuko nigeze kubasobanuraho mbere kuri ya nkuru yo nakoze hano, dore iyo ukanze kane kakita ifunguka. Urebye hano ukuntu hano inkuru nanone ntago zahindutse, ariko nababwiye yuko inkuru iri hano hagati ntago iza hano mu mpande. Bisobanura bishaka kukubwira yuko inkuru ushira kano ku ruhande ni inkuru itari hano hagati. Ubwo nimba gino ryari ya mbere, urahera ku ya kabiri uri gushira hano hagati. Okay, kadusubire home. Tugiye gukora about us. Ya nta kindi, ni copy paste gusa turakora. Reka dushake about us ahirengeye hano. Dushake ibyo dushaka ni turi gushaka right side. Dorodebya hani comment yayo. Okay, so tugire copy yayo yose, tugeze hepfo hano tugire copy, tuze muri turaba turi muri index, please. Sorry, muri index ira nkuru yo kuri ndebe. Okay, ya right side, turafata right side yose tumanure, tugeze hano tugire copy, tuze muri about us hahandi n'ubundi twa selection kare, tugire paste, save. So ugiye refresh. Okay, yagezemo. Okay, n'izindi page nyine ni kuri tugiye kubigenza. Reka tufate indi page, tufate contact us, nayo turebe ukuntu imeze. Nayo turakopiya kuriya. Okay, contact us hano, turagira hano gutya, tumanure, tugeze hano tugire paste, tugire save. Okay, noneho ahandi event nayo turahindura, turayikura hano. Okay, tuze hano kuko niho dushaka, turebe right side, tumanure dukopie hano, tugire save. Okay, izi zarangiye nshaka nazifunga nta kibazo. Okay, noneho turebe no muri galeri. Ya galeri nayo turebe nimba ifite iriya nkuru, irazifite. Biba byiza iyo ukurikiza nyine uko mugendamo baguha inkuru, uko ugenda ubya updatinga bigenda bijya hasi, dore ubishira hejuru paste, ku buryo usanga inkuru nshyashya nyine aba ari iri hejuru gusa. Okay, indi tugezeho video. Sorry, no muri video naho uraza gutya manure, gire paste, gire save.
um, okay. Ntabwo ndeditinga. Okay, ndahinduraho ifoto gatoya kugira basi bibashe gutandukana. Ngiye kweditinga na ya nkuru yacu, ariko iriya nkuru nyine uko ndi kubabwira nta kintu kinini ndabikoraho, ndashiraho gusa, ndahinduraho ifoto kugira bise n'ibitandukanye gatoya. Okay, save. Noneho mpindure ifoto y'iyi ibanza, kuko inkuru nyine iri kuri ijya mbere n'ubundi. Ndagira ndiyo nakoresheje, no ni hano hasi right side. Okay, ni hano ndi last 4 nagize kangahe, ndi kwibuka iyi nkuru ahantu. Okay, muri galeri, sorry, reka manze ndebe ukuntu byagenze. Refresh. Okay, munore kubona ko byagiyemo byose. Muri video byagiyemo naho, muri galeri byagiyemo naho. Okay, muri about us naho nuko, contact nayo nuko. Okay, noneho nyine ugenda nyine ubipanga. Mfite inkuru gusa 3, ariko mu mpande nashizemo 2 gusa. Nagize ubute, sorry. Bivuga yuko indi nkuru uyongera aha hejuru. Okay, reka kwereka ukuntu nagira copy paste gusa ndi kongeramo inkuru nyine bisanzwe. Wenda ngiye kwa updatinga inkuru nshyashya, sibyo? Inshyashya rero, inshyashya ndaza gutya, ni muri home. Okay, noneho iyi niyo last ngiye kuyimura hasi, noneho haze inshyashya. Noneho byantwara igihe kirekire ngiye guhinduranamo no gutya, naha byantwara igihe kirekire. Ngiye kukwereka strategy gusa y'ukuntu wabihindura ugize. Okay, ndajya muri home, mfate nge hano ziri za nkuru zanjye, ziri hano. Okay, ndafata inkuru hano, mpereye hano. Urebye hano hari image, hano hari inkuru, sibyo? Noneho ndafatira na buto, ndafatira hano, ndafata kano kose gutya, ngakopi, ngire copy, nshire hano hejuru yayo, ngire enter, ngire paste. Noneho sorry, uretse ndebe na last news. Okay, okay, sorry. Kuko muno karimo head. Okay, nabyo byashoboka, ariko okay, reka mbiye kore n'ubundi ngire paste. Noneho muno hagiyemo za head ebyiri, muno ndayivanamo. Bizaba ko bizakomplika. Okay, so iyi head imwe ndayivanamo yaha, ngire gutya. Okay, none ko maje kuvanamo kariya kantuza karaga head, icyo ndakora ndahindura ifoto. Ifoto yo ndashiramo, ngiye gukoresha ya nkuru ya 3. Okay, inkuru ya 3 iri muri head. Yangiye kureba izina ry'ira foto gusa, nta kindi kinjyanye. Ifoto ni 1 2 2. Ariko buretse gatoya,
ngomba kugira original yayo, niyo ngomba gushiramo. So ngiyo original yayo. Original yayo reka ndebe nimba irimo. Okay, irimo. Okay, then copy. Nze kuzina noneho ni hano. No, ni hano. Okay, itenza ngire paste, ngire save. Noneho urebe ibyabaye, gira refresh. Okay, abonye yuko na update inze nkuru. So nta kundi ugomba kubigenza, nyine ni kuriya. Iyi nkuru ntago amagambo ntago ari ayaya. Okay, ariko reka nahindure n'amagambo wa mugani bijyane. Okay, no byane gutya. Okay, byaba bigiye kunsaba no guhindura n'aha, kuko niyo ni inkuru igezweho nyine. Okay, ndagira back gusa. Okay, save. Okay, yavuyeho. Izi nkuru dufite. Noneho okay, ubu tugiye kugira intoza yacu ira nkuru tuyihindure. Ira nkuru iri hano, niho iri. Right side, Africa. Right side. No. Gallery, no. Oh God. Okay. Hano. Paste. Okay. Then save. Okay, save. Refresh. Urebye yatwahinduye. Yani sample. Okay.